mwia yaona nene bwa Yesu yaona we modeu Yesu akwa shito yaku na kune mwe waitu na ngai waitu tasa akana batiao ne kangaita batiao ne kamuya itako batiao ne kaungi uyana taku muya yo manituko daida udeuni waku no nene ni waku nandai yani yaku no sio ni waku na mumo ni waku no sio waku la wiwe ndo katusumbike utaiwe nundu ingai munene munene we mosumbi wa sumbi Yehova ndeto yaku ila ithayo ikaete thayo kwa laku nala aumesie ikabosie nala no ikeubie binyawo nala maitenzia ndeto yaku ikamatunge nziani nitwa udhocha Kristo wate nitwa udhocha mwe wa yeye nitwa udhocha mosumbi wa sumbi oselela udhaithi huu be andu me masibitali makwenda ukitwa nuwa mwe be andu mbewo mene kikuma kwenda thayo be andu mwe mbewo mene kibindu menda cheni Yehova endo kamathoke be mundu uyuthaithini huu mobe yela amwe mena mabitio angi matena mabitio nangi nimelilite mbe waku Yehova napo ya ukathoke onaku ukaete othasyono kaete thayo na wekeo waku la Yehova ngai wa mwekeye Mose owaite mumisili na ndwa mutalile bitio na wamwekea na wasio kawa mutuma kwa balao na bitio thiuthi alilikanwa yulu wake
lilikana alumaku alaobe alamwiai mena mavitio onamwe makuwana nola tei waku ulawali ula mundu muthuku akatwika muthukumi waku tei usu niguo twathocha yela situ masivitali misini na kila vandu nundu wingai museo sitwani ya Yesu Kristo twaboya. Amen, amen. No tuikale nindi na ina muthocha sitwani ya Yesu Kristo mwana wa Ngai ula withayu uthaithini wa umuthi na nienda tukasome musoa umwe. Ti kawaida kakosoma musoa umwe, lakini mbitukilisiwa tuisoma musoa umwe na tuinenania ituviti ya omisoengi okuku detoni ya Ngai tuinamwia i Ngai utesi kusindwa kwa ala mwisilite mawitoni mathayo mukona Ngai wenyu tawoliwe noka ngulilikania. God has never forgotten you. God has never forsaken you. God has not forgotten your family. God has not forgotten your children. God has not forgotten your husband. God has not forgotten your wife. He will see you through. He will see you through. In heaven, I believe with all my heart, there is no dustbin for prayers. Every prayer offered, one day in the fullness of time, it will be answered. Keep on praying. Ende ya na uboya. Ibukuni ya Isaya kilungu cha 54 na musoa we 11. Mwini wa wathi aini asya etikili nimetitwe etikili onde alungalu onde aikimangai onde nimetitwe etikili onde nimetitwe yu tavanya itavanya veuvomu tavanya itavanya tavanya uvomu adhime wonanwe galisionde tavanya na cheni kikithe kionanwe the on the view ni laisi muno kwa andu mangai kusoma Biblia ni kindu laisi muno, lakini kosa kuelewa ni Biblia nivo changamoto ki undu Biblia ichanga ikachangwa naitwa ala tu utabanya. Haleluya. Yani ndetoe ya Ngai ni umisoma no kethia onabai kindu unosaba na ni umisoma na ukuona uchiona tawako atovuanio withi awali kakithekani no ke maisubia wimutabania wobo ni kwasya andu mangai no kethia andu asu niwe responsible mali kakithekani kuondu waku kutabania ndeto ya Ngai undu bataile na kumielewa nakuo ni paramount. Yani kusome ndeto na kumielewa nundu yasya Ngai yasya ndeto yake ni mbui kwiubanga
unoetwe ngaliko cieli akacia ndeto yake ina utonyi wa kuania mabindi na nama. Yani ndeto ya Ngai ni isi ibindi thibikaba na iwisi yani ukethia hii ndeto iseparate ya ibindi na nama. Hii ndeto yake ajasha na isyo kaingi separate ibindi na mudhungo. Haleluya. Andu mamu ingi mudhungo imobulo ndiula waninyo andu makwa muikareke muno muingi kwa kikamba chambia wita wabulo wakawa mbatanga wavika kuki kwana angikotweka mudhungo. Yani pope boka yani twamba undisect wa ibindi yani ta uitilila kuba kwa ng'ombe kano kwa mundu na upasua ukona bala na mayabika na wamina na nama ukiwa inside the ibindi na popa upekindu kita wa mudhungo na mudhungo iwa withio kwite onu yona ukwithia no thati ibindi nundu wikunda ke okundika wathoko ukwithia ni ukosea muti ulatia muti ukushi kando kethia mundu eto nange ibindi wanu paumeo kindu nyeta kwa ndiye mubitukangi muno ndiye mubitukangi ona wathauka wane kwangu kuikuana na mina na kunogua na kupasua na waile omkwekana na kwa nundu ikombiki ya unzimi ndo uye ngite yaku no kwekombia ndialilie ngite mavindi. Okay. So indeto ni mbui na uiminengane uishoani atotema utema onayoyi utemete nundu bayi mundu exceptional from the word of God. The preacher, the other one is preachy. The preacher at the preachy, mutabania na mutabua, mumbiri na mumbiriwa. Neno la Mungu uwa alispei hata moja. Onangaia utuma utabani with the still we andandeto eswa utuma ukatabani na utabashandu meke utabashandu bo mwike we namo muikie pamwe namo mumikwate pamwe namo mumitikile pamwe namo nundu mabinda maingi tatabania itui ya saidienge aicho wona andeza kuitikila muthenyo noma na onanagwa onatwaka kanisa la permanent onanagwa beka ijwi bila madhambauni akwithi aibe angwana ona chobasta mekala abau ukwithia mutabani obo eba etabia mutimo metabu asema kanisa na ibetishia kanisa shambe na shetina akaupe museo mwe wabaki imani ba mithanga nine wioteta ne yakwa ciai ndaba na ciobo nguti na ngasema aisi hiyo wewe muthinyo Mungu weta kiumwa kia mundu nyeni taba na ciobo ubo musio na yuwe watemwa umanye nukuthu itekio konza watemwa etako thitunge ndani andu mamuingi etako imutambi ikaje nokie kuna mbia kuumana nokie kuna ethia sindu ilo kuya kwito ikuumana ni nomo yani wewe ndeto ya kwithia sisha kana kila yane na ichabuo ambako ekana noboa kwa shai angaseme nyuma makanisa imomeo anaisi kutinanga sosio atabana sio tinanga mabazi asema kanisa ni verisia kanisa sia ayesi nyeni wa MBC na inyakwa nene the mede akibetisia forward nyakwa nene yakwa ni nyakwa ikibetikia mbe MBC ndamu ona watemu ona bauka uzonganga mbi na si na itu hivi kandi ndini na medhi ya kuhukuito the handbe 18 GD
yani around the globe deliverance. Yeah. So you bandu baku kitanande to yangai ethia ni mwishita se mwitongo shondu baile ekayo tinda moteta na tusio kengi tukwamba kwekana na imena shama kanisa na tukweka obuthi andu na kweka kuona kanisa wenyu tagwe wangai wewoka ona asumuona hata matema ngai ni mangai ona asumuona au in fact kai mutabye kendo monze to emano be andu makatholiki aki mangai alunga lumangai na duishandwa mama kanisa matawa mabeba anando amwe mausekwa mayingwa beba wangai na mewa more precious than yandu makatholiki angimakewa anglikani lesa angimakewa AIC ni lesa MBC ni lesa jeshi la wokovu ni lesa. Let me tell you something, ukasani wa muno kona ngai ayukilia lunga lumake kuma umanga na icho natabanasha gitabani ndiri ana interest na ndini ya mundu nyeni ntumitwa kula kwiyandu mangai twasoma ndeto ibuku ni Yesaya na twasoma ndeto ya wathani na twasoma ndeto ya tumiwe mwathani ni ngai eta Yesaya ni Yesaya iwatato tumangwa ni ngai muthenya umwe muye ngai asishe musumbi weta Hezekia na wethi ya musumbi Hezekia ni muwau na amanda ndawa ae maumbua haitwa makuboa na pathengea wethi akililie kukua na wethi osumbi Hezekia wa imunyaiku wa bwana atola wa Kenya usumbi Hezekia wa imunyaiku wa bwana osumbi ula wa Kenya oyu nangai Hezekia asishethia Hezekia nundu nukukua akwila pau ndishu yanangika yonde amwia eta mwathani na amwia saya simba balabe musumbi Hezekia no mwia ati uni weyo banga yunu kwasya banga usumbi waku nesa banga musi waku nesa nundu nukua ndwikala thayu na nduti yako kwa na Yesaya ai muthukumi wangai utethia wa discussion na ngai ewa enda okila akathi na aya bikabala Hezekia na ethi andu bau mombene alame umuboya alama kwasya musumbi so ikala tene na tene na okamwe musumbi Hezekia huni weyo banga yunu kwasya banga musi waku banga ndi yaku banga otongoi waku bangi di osumbi waku nesa nundu nukua na ndwikala thayu na Yesaya bichobo haumala na Yesaya mutabia musumbi Hezekia ndeya askali makwate Yesaya obwe na Yesaya ndetwa prophet of doom na Yesaya haumala na aumalite ubikaba ye waninga isyo okay ati Hezekia maandiko masya Hezekia aisye mwiyai lilikana undu nienda no lunga lumbe waku nondu nguthukumano uwo na nitetha ciandu maku na bandu baita family yake me ukenipa bandu bakwita utongo yete deputy wake na kwita prime minister wake ethi aina geta kuukwito ni bandu baete andu asu na ete mushi wake ameyoba ambia ningukwa andisaidie athiuke bala pengai makanena nina yoba na ya mukulia mwia iniki why na Yesaya ibikange itini ewa ni mwia isyoka uke muthukumi wakwa nineua mboya ciake na ninamuongela miaka 15 mavinda maingi tumutabacio obotu ubikabau na ukwambi yoboyo kwa siongele miaka 15 miaka 15 ya conditional eiwe na muthena wa katatu ambate aende nyumbani ya Ngai aende kaluni na akaboa
ndabo igwa bunyumba na muthenya wa katatu awaite ethianda yatembea akuwa kano asina ayabika nelabike nyumbani hangai ngai anenga ne direction ameosai mukate wa ndende wililwe miimuni ila wainayo haina miimu hiki kamba cha kuuma saku haina mimbo chaku ya mwingi na mosa kimutu cha ndende pala wina muhimu ukailelwa bau ukailelwa. Amen. Na ndende iyaindawa lakini kwa saa ni usungai amuye kuitumia tandawa nundu ngai nutonya ukunenga kwika kindu kitetikilika ona methoni mandu na ikuya ukike kondu otayo washitwa yake gayu tuthaitha ndabanga wanandu yo bangandu na mabinda maingi wona twebangia ngai ya ilionena na itwata na ile kuikata ni tubaluka na tukaleo kwa tenze ya shangai na Ezekia hapo na Isaia nowe itina wa wito Isaia la wetiwe ningai etiwe na alikana na asumbi alikana musumbi wetawa musumbi Hosea na wethi Isaia aisanesa wethi Isaia anusa kwa musumbi Hosea. This is chapter 6 of Isaiah if I'm not wrong. Wethi aisanesa anyusanesa na ewa aendeshe ministry na ewa esingai na maende Hosea aina brown envelope kwa Isaia na Isaia nda anyivi waniliu na Isaia nda atwikwa ningua emokoni mamusumbi Hosea lakini peke ndu utaona nda mwana ngai nundu ngai nda mwitaya kwa musumbi ngai eno tonyi akwita onethiande kindu kiungi ukune ngai ni ukune ngie no kiwanzuke okioka Isaiah ni kana ubiche ripoti yake athukumi mangai matumikana Isaia atumikana na babi kwa bandu musumbi Hosea hakwa na Isaia ibo waishe ila musumbi Hosea wakwie niona mwonie Yehova ngai. Haleluya. Na niboya musumbi Hosea ulotuma with what we comfortable ukethi andu tengemea ngai witengemea payslip ya serikali witengemea brown envelope ya serikali witengemea kuidwa ni boya ngai ai musumbi Hosea wa maisha mako andu wengi mona Isaia asu musumbi Hosea tawai mundu muthuku aiye musumbi Hosea asubia mwathani lakini ndio ndenitwe ni ngai nikana Isaia kwa musumbi Hosea na esa kwa chela musumbi Hosea wakwie niyo na mwoni ngai na mwona Jehova eka ile kibila chake kitheu cho sumbi na nguo yake na shuki ya uso wa nyumbani yake na asya nye Isaia ninakua undu ninamwona Yehova ngai na asya nye nidhi wa mundu mudhuku nidhi wa mundu wa ilo mundhuku na nikala katikati wandu wa ngendu asyenye ninathela ile Ezekia waithamini ilo Hosea waithayo mwathani Isaia ndamanya kana ilomo syake ni mbuku undu wekalania na andu abuku no mubakobuke wekalania na neni mobungu no bakotwike wobungu we bishop we apostle we mwathani wekalania na anasiasa no mubaka ilomo syaku ibuke undu no bakota banyikila mekwenda na baimu anasiasa nena uo on the pew manena ubungu 100%. Na yue sayusu ila wamoni ngai wethi anda thana na wethi anda tumika nundu ngai ya leo tumi ilomo syake lakini ni mbuku
undu wa kwa musumbi. Danieli aisie chakula cha mfalme kwa nabii ni chakula cha anasa. Aishe liwa kwa musumbi kwa mwathani wa Ngai ni ubucho. Shando akamesha na Abednego maashaliu wa musumbi chakula cha mfalme ni anasa kwetu. Liula wanenga ni musumbi maye ni kanama manyisho luka ya Babiloni na ni kanama tende si kikonde withie mundu kikonde usura ndugu ya timu wakoma na mundu umeoketha sura ebwe timu kwithe wakwa tu itembe asima musumbi enda matende we. Lakini umeasuma musumbi ukwenda itu inu usio. Lakini kila tutende wacho tuitende wa na liu wobucha na meola wongamie mamu ya tunenge nyunyi aisha manewe matunda kewu manewe vegetables na kewu. In fact Biblia kikamba ya asia nyunyi ameasuma isha tunewe nyunyi na kewu andu alangi meya nesa meya na kapetaisa ukwambia na appetizer. Hello wama appetizer usiokongi withi 5 course yani letter 5 course meal ve appetizer na kuya mudia kaidoketa wandi sata kwamba kuma kanduke muyo kukungi unywa subu wa makuno ukwambia ni kana withie iwa kwa appetite no kwithia betu sama betu amakone benguwe bechau ukwithia tu sama tu what different masoni imbuluko haume makaya ne sama kanoa haume asumasha bekindu kimwe twaileo subia defilement. And they said chakula cha mfalme kwa nabii ni chakula kinachotia anasa. Kisha mfalme akina anasa kwake, lakini nabii akila chakula cha mfalme kina pervert justice. Undu ndo athanondo kwenda uithitu imundu wathanondo kwenda na ila waiye muno asya onie mulaika wa Ngai au Luka akwete muveto itawa muveto kana ikyo kyo akwete muveto mulaika chapter 6 asya onie mulaika wa Ngai au Luka akwete ngose kana ngomo akwete utamakasi na asya mulaika aendie kithembeoni cha Ngai kuyetu ni hai isi Ngai ainena ni amundu pesi ndu bwana sia mundu wakeli utetikila asya mulaika aendie osekau miveto akwete miveto ayosekau thea mwaki kuma kithembeoni cha Ngai nesaya asya auka abigwa menuka chua ila menuka isaliwa kwa musumbi ila menuke sama kwa musumbi ila menuke samia tabaniamwe maile kwa musumbi ukethia mwima samia na aishe au kie na mubeto abigwa kinikiuta ulondo nguko iviva chayo tubwa munuka yake onywa matumbi mwana usu atwikio mwani muhili ola wite kwa musumbi ndathana na kenga inu kwenda athane wethia mwana no ambio kunwa mutawa kibeba how to wake up na iwo kueleza ndakwaza mwana ongea bigwa atenye mwene ambwa ewa ubuku waku ni wapetwa na isi yaku ni shabetwa wadhabu waku ni wapetwa na yu Isaya usu eso tumwa ni Ngai ayaya esa kuiwa ni Ngai beba nugwendo thiu kathane hamu ya nini shandwala mamandas uthio wakwa ini shandwala manthukuma ini shandwala metane wena shitwa yakwa ni maukita wa muno ini sibe miyo eseuba wa yakao ni kuondu wako ukita kanisa ini sibe miyo yakao eseuba wa undu wako ukita mitwano ini sibe miyo yakao eseuba wa undu wako ukita mabiashara mandu ini sibe miyo yakao eseuba wa undu wako ukita shana ini sibe miyo yakao eseuba
wawa undu wako kitandu mambai fulani bemiyo yako isa wawa yaku kita haini bemiyo yako isa wawa yaku kita mabasa bemiyo yako isa wawa yadho kimame iyo kanisani bemiyo yako isa wawa yaku kita alimu bemiyo yako isa wawa yaku kita shei na amu ya Yesaya endoka nene na ndumako nome ati uni weyo banga yunukwasha kana baimu iyo usheubitu okukite ukaila ewe ndo tabikanisha wakwa no mukitwe kau no musembanwe nenyo lakini muiona wiba uloseubitu okukite nukaila muiyo ona wiba beandu masoba chamiyo ya ndeto siakanywa undo nimuni ya utani makiunya beala metela mundu abita makiuta mudhanga na modhi makunenea na mudhango itwikiriwa muyo wakao beala mateangi na uoileluni beala matekasha ndeto makakwata maisha mandu na ndeto amu ya muyo na wiba ulosa ubitwe kinyume chaku ndukaila inatumwa ningainuke nine na nina alungalo inyuala mumuki ayoba inyuala mumandao diwangai inyuala muishilita makao maito uni weyoba ngai wangu dhiunukwasha bai muyo nomwe usaubitwe kinyume chaku ukaila bai muyo nomwe usaubitwe kinyume chasiana shaku ukaila uni weyoba ngai wangu dhiunukwasha kanisa uita wa kibanda usuwe wa mulonze lando munene ona wibola ukitaka nisoso munene usuni woka bindia omonde nataba niombo uita wa kusilela ala mausilela ini simu atabisi obo wandu kasilele ndukasilelo haleluya lakini muyamanya uloku kanwa nu tia tangi wa medhi ama ikanwa andumandu nia ninywe yobanga yethe omwe muikatate usilela muikasilelo aoi muikasilele andu awe muikasilele undu begi ndukita wa kudeal na muiyo ulose ubitwe ukukite nitaba niobo mwathe nobo mudhuku nobo udhati andu nobo ukwiwithi andu wo nundu wasomye Biblia na musowosu wa Isaya kilungu cha 50 na inyamuso 11 wisikie ni kila mundu wonze mutangia kwanza makisungu. Father, we thank you for your word. It says there is no weapon formed against me shall prevail. No weapon shall prevail. Na tubikabau na tuleo songa bumbe yubambe ibongwe na kusukuma ni wakinde to yasha pai muyo sobitwe ukukite ukaila lakini enda ukulia kanisa ekulio. How many times have mayors been formed against you and kwailadi imabinda meanata mundu ukia ni make sure iwabutwa ukwaze sietwa ni Yesu ndiye butwa na ukwaze anata webutwa mundu akunga mekwasha ni make sure pastor ndoina kibetiwe ukwasha sietwani ya Yesu pemu yoso bitu kinyume chako kaila nikala kibeti chako wende chutwa wa imutui besindu belepo sisiakau na kila kanisa twabalukie muno ni leo manya undu twaile kukita. Yes paimu yo tabiandu makwa uni wewe bonu kwasa paimu yo no mose ubitwa kukite ukaila lakini tukititwa na miyo ya kaila tikombo wangu tikomboka tikadikana asa netu asa mataile ukwa maukititwa nela miyo ya kau na nundu naitu tuikia ngai oneka ondini ni aitu
withia ngaio na atumia mundu ungi murandi ti wa ndini yenyu ukwambia kwasha wendo twika wa kila basha nake bashola winake ndanetwe mumo wa kwika kila ngai unengete oyongi na ule otetheka theikindu kiwota kuona mundu utaile okwa aikwa nundu andu menengo shite ya between ndini sio ukwiwa mundu ungioni muthukumi wa ngai ukwiwa wakuli wa kanisa wiva watabuka kanisa kwasha aiye na satani ekuwa mundu wenyu mutetea ndini na yoba ngai ashati amina kwa shabai muyo usobitu kinyume cha kukaila no mwaka wa mbeikulia wenga ya manishata na musoswe 11 wa amina balabaiti bai muyo usobitu kinyume cha kukaila ngai ayasha na kila uimi ukakukililo kusilile ukosilila. Every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. What do you do with that part? We cannot na kilungu kwasya uimiulo kukilila usilile ukosilile na kuake kuthiuka kukuanze fasting wiki imani uma prayer senda bana udhi kanisani kwaku na wakwatio kila imea mandiko ukwasya ni kila impati yakwa vaimu yosobitu kinyume cha kwa kaila vaimu yosobitu kinyume cha muka kwa kaila vaimu yosobitu kinyume cha mwana kwa kaila vaimu yosobitu kinyume cha wewa kwa kaila vaimu yosobitu kinyume cha biashara kwa kaila na the more you pray the more you are perishing. Shut up you. Nutatite kukwoti mandiko lakini udhea na kila kindu ichanangi kitamba ungama funga munyuka vaikulia wenga yambia ni weta imustariu kananga yambia hata ngai yakuya uime wonde ulauka kukililo kusilile ukosilila. Now the question is, did you find some time to judge tongues that rises against you? Wesa kwa sevinda ya usilila uimi wa moi ondu moi wa moi ya kusilila asianduka umila ase kwa kubaika ila wose binda ya undilu nake wosa sa usilila mutani wa kiunya wosa sa usilila alamana ngai shitwa yako. Gayasya uimiula ukukitano mubaka uukite ulokusilila ingine nasema and you shall condemn every tongue that accuses you. Nikana to actualize part 1 ya baimu yose wetu ukukite okaila wae mosilila uimiula use ubike muiyosu kanala ukite no muiyo wae makusilila no di wa boye muiyosu ndulea kwaila na bwiwa lumamine undu no mubaka undil no lo kuite umuiyo nombaka usilile ulokwite obanga wabeba nombaka usilile ulokwite ndeto ya woi nombaka usilile ulokwite midhia ya uwe nombaka usilile ulawina beba wa utani wa kiunya undu wa minana na undil nake muyo sundu kabi kabala wa ileo di na ndu isa kuachieve undu muyo nombaka withia we enforced nyumuka moto etheka kamba inywi bandu benyu ndio tindia kumutebya mote kwewe ha yande totie tinye Isaya 50:4 musoe 10 paimu yose bitu kinyume cha kukaila na kila wimi wonde okukilila ushilile ukaushilile na ngaya kwasi na woni wo utiwa wa athukumi makwa ashau yoba no lungaluo umakwa yoba asha. This is the inheritance of my servants, and their righteousness is of me, says Jehovah. In other words, when the righteous condemn
them wicked people, God says, I will justify them. I will justify this woman. I will justify this man who is fighting for his children. I will justify this woman who is fighting for her husband. I will justify this person. He says, if any justification is needed, their justification, their righteousness is from me, says Jehovah God. Davidi ekalie na mboya isusi otumanu. Davidi aishimwa ni Saulo akwenda mua. Davidi akwikala asembete engungani. Saulo akukeolika kwa na umemake nduwa akwazi ndu izoki itamwetikiwa mauta wanga yuke wote ibityo aetewe Saulo keli ninga ingungani akwashao. Davidi ekalie asembethetwe kubika ila Davidi watheliwe no tumanu ondu Davidi no wesie kuwa Saulo. Utezi usoma Biblia ndo manya Saulo esie musumbi Saulo esie kuwa wani Davidi ila Davidi watheliwe tumanu. Ebukuni ya Sabuli kilungu cha thiana na thandatu 106-109. Ebukuni ya Sabuli kilungu cha thiana na kenda. Davidi esyobo yasya amemwiyai andwa mandiba uthuku kwa kilosio na meka usio wakwa wuonde utwikitha wuothuku na kuma muso thandatu ambia kwathana asya amashima thayu wakwa syana syo shithi wendiwa na iveti syo itwike anjana esio manyaka wa beba asya ama shima thayu wakwa iveti syo shithi wendiwa pamwe na syana syo na asya na isyana ikamande liubaza na misio ila mbombo wange ila wesio manyakana no wele kukita esio mboya asya na syana syo itwike ndururi matwike matururi matwike syana sya mundusu unosi mathayu wakwa ni mukigwa ngai itwike mbangangi ya kisungu yasya verse 9, let their children become vagabonds. A vagabond is a person who doesn't have an official residence. Ni mundu tena musi. Ni mundu ikala akomela ba mwangangi. Siana isu yani mwanosu na asya na isiana ikamande liwasa na mishoela mbombo wange. Davidi la wamina niye no boya nundu kawa Davidi na Saulo ndo physical na meake swingi yonde Davidi kaula to avoid ya mbedu kishewe mulunga luangai wa avoid ya physical war but spiritual you must win. We yezeka na iwewa yuba kwa kusilila kila uimyo kukilila tio diyo nena ni amundu wenda mauni wenda batulu bangai batulu baku benda ya nene tita tulimatwa gaingeni sietwa yaku ni mwako wa munyolo Yesu kidaidoki nikikwa ile mono ni mwisi kila kitu makanisa na thaithi mangai na thukumi mangai na kimangai matesa utambia ni kwithiwa matesi kila maileika. Davidi chambe iwosie ndo ile kukita physical war we wakibeba lakini nake ona wabeba nda ukita asyanye musumbi ngwikiata ithe akwangu biti siata wendo mbuwa niki si Saulo amanya amuya sisha muthenyo Saulo endio mea ngungani wala Davidi webithita na wethe andezika na Davidi musea ya mea na mino mea Davidi okuwa ende no mea
hatile koti yake David enda kuprove ulunga luwake. A wicked man can't see righteousness. Teza kuona ulunga luwako. Nela musumbu amini omea na maumala madhi. Eba ya David umala ngungane ya musumbe. Ikala tene na tene amgule musumbu endombu wanike. Amu ya musumbi kethi ya ninondu naku. Nduithi yangu waiye. No. Ndu kita ikuithia mundu suwi nondu nake ukita nundu nondu na future yaku ukita siana siaku nundu nondu na future ya siana siaku. Amu ya musumbi sishangue yaku ikoti yaku na atilelo mia amu ya tithi na euthi yuko yani itile akabi ai hata tomu ya David mwana wakwa mwandeke ninaeka kusima cha ujue ewa Pala bangi oko aliko ngunga ni David yebo na ndesi ngungenge anoyi kumanza David na David yetela makoma ayo sasuba wake wa musumbi na musumbi kwa chama umala madhi mayo ambatoke imani amwe musumbi sisia tumana ando aswede ona tama usubi ama yusubi ya suponi nyenosie ila wikomete na askali makoma David yokita amanza sympathy maundu ni mabeba sympathy doesn't work amwe ndi nondo na kumusumbe mwa indila wesie kuamuka esio silila kila uimi wonde mukilile ila waboye na nienda kwa ebinda yaku wose usome Sabuli kilungu cha Dhiana na kenda 109 from verse 1 one mboya ya David ila kindu kila sio package mbe wangai ila wa package Saulo mindie kauni na kawa mubinyia education na kenda David no boye Asia siana sia umanda thayo wakwa nitu ikendiwa na amuka Saulo ela wonie katheka kakudukala we vidite kathio kwa osio banga wake Asia kabani uwa ndikethiwe ila amini okwiwa ibeti chake chonse siatwikie chao siatwikie ndiwa pamwe na siana na ila report ya bikie kana David kana Saulo na siana siake ni moyo wa kauni andwala matiele musikwanda kwa Saulo makisemba mandiko masya Jonathani aina muthukumi na aina kana kama keto Mefiboshethi nola muthukumi aku akalakana na muongo masembete makebide masembete kabono kakavaluka katulika mau na nundu na saishu besa asio isibitali asembie nako akatwandu ayeta walodeba kwa mundu weta wa Makiri mwana Omieri aiyejwa bau kwa wethia Mefiboshethi aisa kwa Makiri akuigwa mandali emutulikangu mau onde nundu ndaitwa kwa uwe atuika kiwete nundu abalukia sembetu akabidwe nundu pe mulungalu usililie sabi sieti ya tomu ya Nijeri toka usilila wetu obuna muzozu wako kwa Biblia itendo kazilelo elewa Biblia kile kunene na inene ahau ikanya Biblia ikanya ndwala dhuku andwala buku ni mome ukanywa makiwa mwikata te usilela mwikasilelo nundu na boba twewa kila baimu yose ubitwe kinyume chakwa ukaila na uime uondolo kambukilila na muyo uondolo se ubitwe mbukite ndukaila na newa ninanewa mwanya wa usilila kila uimi unsilila na ngayasya usunu utiwa wako amen kanisa tose hiyo tiwa totiwa haleluya adhuko mimanga itose hiyo tiwa ai tuasa tuyose hiyo tiwa tiunga yasya niwo aishe ngai aibetiasya uni wayobo nukwasya uni utiwa wathuko mimakwa wethi andu na muthukumi wa Ngai no muthukumi wa Ngai ni mundu wonze mutangie ethe we muthukumi wa Ngai tithio atabania mundu wonze witanewe na Yesu Kristo ni muthukumi wa Ngai na yoba hasya uni utiwa witu wa usilila kila wimi utukita nikana twamino silila ulokwite umu hiyo ndio ithukuma lakini twamweka muyo sinu uteria wea na mabitio timanga ine maitu
ya pe andu kwithe iwe sinesa kiona mundu otabisi akuya kana kaka ikaila ka ga make sure kakatwika bathi no kwithe iwe isu no kekalobo ya mwiyai lilikana ngai izikana kaka ketho abathi ninalea wile achau ndwambe kuna mundu ndusilile mundu silela mundu nduthimbe mundu kuna mundu mwithi wake ibeba kuna mundu kiba chake ibeba mundu embisa akwivitia musi waku angimevita amakevitia chu cha ng'ombe mundu akoko chuma nakazi kiki kauma wa ng'ombe nga na bai mwesha ikaita bayali kama na kuma na edi na kuutiko no ka wa ng'ombe owaete hikwa wadi ukawa mukuni mwana uite yake mwa akuwa mukuni umwe gilima nele ya 50 bicha yakwa ina izwi mito omwe walika inzimba ina akuwa 250 the best tena we muito izwi ng'ombe siana hata izwi ng'ombe nyanya siakwa na kuiti kapiala mesa mwikwe kanangui ndio kutongelela musosu pai muyo kaila indi ni kana muyo sundu kaile no mubalunga lumanga ya dokumimanga tusilile kila wimi utukelela utusilile ngayasu na asya kusilila maitha maitu nutiwa witu kuma kwa Jehova na asya ulunga lula utu justify ni wake webuna ndwe mutangia nikano qualify kutwika muthukumi wa Ngai nikana withio no tonyu osilila alama osilila ashamu ya Yesu omundi ninetikelo twika mwana waku nina umbulana isha kwa na mabiti honde Yesu wakwa ndekeana isi yakwa no indwekeria mwana wako mbuso cia na beba wako na uindwekeria muthukumi wako nikana mwiyai ngone usio wako nindi ya alama thayo sitwani ya Yesu Kristo na boya amen. Jehova ninathengesha atumia na ibetiana kena itu na siana allow on them aboya mboya ya kumbula nai mwiyai tuthambia na thakame yaku na wekeo wa mabitio la uma kwako ukatubwike tuiwiete tulumililie tuikenesa sitwani ya Yesu Kristo itwaboya amen amen. Nienda tukosenda tikemo ya uboya tikile vinda withi awa access Lazarus lakini no access Yesu anytime anienda wiso koso ibinda yako noso mebukudhiu Isaya kilungu cha 54 inene ayulua Yerusalemu nzao balana mangai mane wokumu usilila maida alama mokilela alama maende ya woini nikana mama mine ana manga itwanewe mwanya wa usilila twanewe mwanya itwanewe mwanya ni Yehova Ngai anienda kila omonga mama oni makwethe anotonya okemwe mwiyai vendi misia maitha sia nene athayo wakwa nae na kwa mabinda maingi ndia manyondo na ileka ninauka kumasilila sitwani ya Yesu Kristo mwiyai wingai munene ndetwela wanenga ninabundisha andu maku na ninaboya yumweyai ukewe kuboya
ukewe kukaya, ukewe kwisubana, no kewe uti wandu alungalumaku ni malea kuonewa. Umundi mwiyai ni tuoka kuumania na kusilila kila uimi utukilila utusilile kila uimi unena ubungu yulu waitu kila kikalo chandu manena kinyume kitu ituo sandeto yaku na nituoka usilila shitwani ya Yesu Kristo itwasilila alamosabisa makosa masitwa makatutwa kwao ina kwanduawe na kwa utani makiunya ulokuabisa na shitwa ya mundu akatwa ya mundu mwe asumeli ni kindu kimwe mutwai na mutwaiwa itwa masilila shitwa ni ya Yesu Kristo alama oana alama enda kwa aoi makaowe madhayu mandu na mishi yandu ula uenda kwa usha nola wa unola mwene kwa usha ina masilila shitwa ni ya Yesu Kristo kuma masaku makuwe ni kitui mwingi ndiyo kamba bonde balabe idhembo ila dhiandikitwa mashitwa mandu mangai angi maandikitwa mashitwa makanisa kila nyumba imbisho ya uoinowe iandikitwa mashitwa masiana shandu na adhukumi mangai nikana mowe nikana matilangwe inaungamana kumasilila na chonde kila maasewia na chonde kila mewana na makaisha kulatwi na kiaya na kikunda nyamare 10 ana kituma kike kwa ishitwa ni ya Yesu Kristo muyo wondelo sowitwe kinyume kitu ni asha muyo sunduka ila kitu no muyo uende ukamukite ishitwa ni ya Yesu Kristo miyo ya kauyandetu ile ketwe itwa ikola ni ishitwa ni ya Yesu atuashana ngapinya na ndimila shunga makinyume kitu itwa ibindi ya shitwa ni ya Yesu ameyoba ngai ukiti ya lunga lumaku ukiti ya kanisa waku ukiti ya ndumaku uingai wetu na muye wetu osanguma na ndaya nisi yaku nundu imosio shitwa ni ya Yesu Kristo itwa voya na utunga mubea amen ni manyasha nandika mukenganga mutabasi ogu number 1 kawa beba ndo kitawa ulondo spiritual novice si excited about nothing ikwete kwasya yes Yesu nda umetune onoju ekalai tune tuika misinterpret maandiko ma Paulo utumanune witu Yesu alitoka mbinguni anakaa ndani yangu. Hiyo si ukweli. Yesu hakutoka mbinguni. Biblia yasya kana ekalite kwoko kome kwa ithe waitu ngai akituboya. Tuambe kwekana na excitement sio tumanu. Na icho kuona kanisa wabinyewe twendo twikithia wia wangaika kind of very light hakuna peke ndo kitao na chakele mbesa. Money is a seed both in the things of spirit and in the physical things. Ni choki tumi uko osambesa ethe ndo imutumanu dukaikia tikila statement yimeki wa no mundu excited out of nothing waile kuikia ona mutabania atabania waile dukisha bala wanena sense ukosa bala wanena nonsense umwe atadiona nonsense yake kindu chambe mbesa ukakuwa mbesa ukathi bengi ukavingwa fixed kana savings account wayambe saisuba ishiana na certain percentage. Lakini ndukuwa mbemba magunia 10 wadhiuka ya bengi na kwa shetina wa miaka 5 enda kuka kwanza magunia 20 vaitonyeka kwa by the fact they and mummy see you sit and giving
kiso nengeti mbesa ikaekotwika seed si remain si seed. Icho kitumi mwana biashara akosa milioni umwe a milioni 3 milioni 10 idea you was stock akukaitandiria aikwata faida wa milioni ile mbeu noyo isiana sindu ile ingi isiana. Kwa hiyo tuiti kilo bungu ikithe yu akwata mwanya wotabania akai mithenyela mibuthu nekalania Ngai ambihondi kukengwa na wikengwa imundu andu amwe tuma misingine itu isikila kita wa uchani chao na itu isikila cha atumia uchani ndiza kwetu kila mundu atumiwe satani angenge sietu anirea ena revelation njesa ukenge kanye ndungenga revelation akai dukata teo kengo imundu ni wisi bemba niyo yuma mutu mundu akwete mbembo naike kukenga akwete mutu ukwete mbemba ndukwete mutu ukwete nganu ndukwete mutu kabro ukwete kiwa ndukwete sukali be process mbemba hii ya ile isila nganu ya ile isila kiwa kiicha ile isila ni kana side yuko manena mutu wa mbemba mutu wa nganu na sukali na kila chumu tikiwa na ti final product kila chumu ni process ila iba katikati maundu ala mekika na yu beana hasa makwendo tukenga ayukwete mbemba no uwe ngimayo wa uwe isyo no na uwe ngima beana hasa makwenda utukenga wina kiwa wina sukali no bungu kitwika sukali chesila the right process mbemba itwika mutu yesiliwa process ine ya udhiwa na paa katikati besindu nyingi muno involved yupa kwa kauwa beba bala endwa manga imatila na mabalukia na pala tuwapitisye masabu pio ni ba kwa kauwa beba ni cha ukiutumwa mundu ukita musi waku na ndeto siakanywa akasumbika kana kagu na ndeto siya na ikagusia ite ukailila moko ukaboea ukashamwana wakwa nina kuadhima endo ukasumbike lakini kana kuke utwike ebonya ukatata kuilila muse waku moko ukaja yoba inalea muse wakwa muse wakwa haya akomana nekomea mbiti imbaturi hivyo emwa kipio na ekomea mbiti deambio diu muibia deamumisenzembo kwa moi kwa mundu mwe muse akwa baturi kwa mbiyobo akwaku na zikwaka na akwa mutui na iwaku ukwithi ya wazieta mukenya ndiko tuboya mboya siusungi wa kwa njirani wa Kenya ni wa Kenya mewa be mundu ukwiye munene wa kisiasa country ningime okulie ndi ko tuboya mboya Kenya siusungi wa kwa mutui ndiye semethi ya meuboya chao ni wa masu ungesoma kuli iko kila kituma tusumbi kwa ikwithi ya mo imesinesa kana ndembo kana sacrifice iye ni force ya kilo kwenda ni force ya kila wetia ukwithi oboyete muno biashara ya kukaukabu ukomo boyete lakini be mundu utaboya webe mithelo kweti wibi mcenzembo akewo isilonza wandukesu wa mino bito be customer kameona na wakabita utawendete kwake obingwa na wewe wina Yesu na nuko kiletie binya nikiakilisho na kimbiashara no mama ya tuizagu ya ndo dunia makwazi yetu hizo sia ndo wa mwana aso tuizo sia ndo wa mwitu asa fulani thia bebo ba masaku no mwitu aso mwenisi nigwa ameokaya kwa tio tue thia wa kwa Lazarus mwa kindu kiloneto tuitonya nacho ye ndio siao kasumbikwa hakuna ndio siao biashara we sawa na wasumbi kwa manyape bandu utaukaneza na muno vau kwa umiani wibo ba yandu vau
Pede wa madina ko sani huyu tuyama silila tuenda kwenye force judgment. Hallelujah. Ni sawa kwenye force judgment, ni sawa kwenye force judgment, ila ya siamwia nine kiasi mambo ukitamea kamingi nina ukita na yunienda utumba muuri na ndembo hii kila umwe. Namba ya simu Yesu 0714888066. namba Yesu alangi tuibakubi ala tukwete na moko tukwate niendo miboya na yuku ya mwia yukiyu neki ya muri kusilila kola na silila ala mambo kelela gai wangaisho tena mwi wa yai dembo hii ngwete mokoni makwa nele kwetu ni anasa netuasa simoni sionange na moko mo tuoka kwea na kuikedia na kuikia muri wibito ulatwebita wakupindethia ala ndimi ila sionde itukelela ila siukelela mesi yaitu ila siukelela mosio maitu ndimi ila siukelela afya yaitu ndimi ila siukelela asiana situ ikokelela asi maitu kuyanana na ndeto yaku nitwaisilila sitwani ya Yesu Kristo no kumu ula matumishi na wia ya ukajumulike mabinda 10 na usililo ukamabalukile moene sitwani ya Yesu Kristo mwia iyo sengu mananda ya nesiako wiwawe na wiwatene nitwakuthaitha na jumwia initushaisi kona kiki ya nia sitwani ya Yesu Kristo asani tuaboya. Amen. Ethani waiki yande Yesu na ethi ya nukumia ndembo yaku mbe wangai na nukwiki ya siluisu. Hallelujah. Nuona si alabukana ni kwa aliukana alama usima imakusima nemo alama usemba na simo me usembana alama kuibitia ni makuibitiwa ngayasya une utiwa wa alama muthukuma na ulunga luo ni wa Yehova easya ungai mwenye yakaukite na maitha maku na nthusi yako na kaunenge kuikilia vinya isitwani ya Yesu mwana wa Ngai la withayo chuma ke echuma cha mokusi osokusi sitwani ya Yesu. Amen. Zimefungwa. Inu ni Mutongoi TV. Kukatika, kutingisha kuicha kituli nimituvuko ya ikinyanyaki kamba wadhi wa benga